Все, хороший Юнус. Қатортырға шығып кетеміз. Yok, товарищ? Yok. Также подбит. И наша Таня. Юнус, Таня. без Бит, денег. пожалуйста, дайте, пожалуйста. Наша Таня. Громко плачет. Уронил на плечо грудь. Тихо, наша Танечка не плачет. Не утонет в речке. Так? Да, успокойтесь, пожалуйста. Ау. Бренчуран? По-любому. Обязательно. Тихо, ладно, малайы нашелся, наконец-то. Юнус, малайың түгіл ме? Қайттың ба не сен қазаннан? Yok, все, понял. Жаным, бәкірім. Так, давай. Пожалуйста, маэстро, бит. Тише, Танечка, не плачь. Не утонет в речке мяч. Наша Таня. Наша Таня громко плачет. Юнус, ты победил. Юнус. Мен білесің нәрсе сездім. Марсель, мен білесің нәрсе сездім. Нәрсе? Ронис рэп оқығанда анау судорогаларға баштарды. Юнустың аның кардиостимуляторы бар. Анын походу жүрегі де металлический болған. Насос. Ол иногда, короче, не по плану шляп қояды, а его передергивает. Яқшы. А так все нормально аның. Жігіттер, бұл чисто разминка ғана еді. Ничего. Ойынның қазір түп үлішіне көшеміз. Да ладно? Да. Юнус абзай, қазір шиғырдегі музыканы кеметіңіз әрізін қаршы. Шиғырдегі бүтін тартық ауазларны түшіріп қалдырасың да, сузықларыңғыра сөйлейсің. Сенекі бұлай бола. Ә-и, ә-я, ай, у-э-э. О-а, о-а, э-э-и. У-ә-и, ә-я, а-а. У-а-а-ю, я-а-а. Ай-яй, Юнус абзай. Юнус үшін это нормально, у него каждое утро так начинается. Конечно. Тішлерін қойғанша. Тішлерін қояды, а у него тартық ауаздар барлыққа келеді. Давайте поаплодируем Юнусқа. Он же красавчик, а? Бигдау! Самый крутой гость біздің бүгінгі байрамның. Тишина. Музыку убрали. Юнус сөйлей. Татарстан радиосы. Ә-и-ә, я-ай, у-э-э. Менің әбей шулай саташайды. Копия, просто копия. По-моему, идеально, да? Вообще просто супер. Идеально, Волохи идеально. Ронис, сіздікілер шушымды жоқ. Рунис, даже не старайся. Артық ауыздарды убираем, бүтін согласыйларын убираем, гласыйларды ғана сөйлейміз. А-а-ая. О-о-ае. У-а-и-а-и-у, я-и. И-а-а-и-а-и-а. И-у-о-и. И-и, я. Айда. Шыларыңды іші тартып ал. И-а-а-ай-а. Уа-и-а-э-у-да. Ай-ай-а. И-у-ой-и-у-а. Шинима. Почему мне одному послышалось матное слово? Юнус? Асылында шулай yazғандар. Скрытные слова. Он тоже молодец. Все, рахмет, брат, записали. Исемің неше? Илназ главный эксперт татар тілі һәм рус тілі бойынша. Илназға бір қол шауып жіберіңіз өзіңді қарашын. Айда, әбри, алқыштар білән сөйлейбіз жеңушіні. Лично мен бүтін фибрларым білән Юнус абай үшін. Мен ғұмымен білесің, нейтралитетті сақлап қалайым. Еще бы. Чүнки янашамда Ронис, ол соқса мен асқат жүпейтем. Леке ол спортсмен, ол физкультурник. Ронис үшін бір қол шауып жіберіңіз, жігіттер, қыздар, абайлар, апалар.
А можно нам эту отбивочку рэповую, пожалуйста? Ихтибар. Oh yeah. Kim Yunus jingdi deb o'ylang. Yunus. Yunus. Yeah. Yunus. Yunus. Хорош, хорош. Yunus. Так, bilasizmi biz mana sen hali bunda kelgancha faqat bilan har bir baygida do'stlik jingdi deb aytib bordik. Ayda traditsiyamizga to'g'ri bo'lib qolaylik. Bu baygida da do'stlik e'lon etilgandir menimcha. Siz necha bo'laysiz, bektavrlar? Do'stlar shingizmi? Albatta. Shunga ro'y sizni naqdimiz. Zinhar uchun Amina yo'l ko'rib bir uyga qaytgach qabatlag'iz. Пожмите руки друг другу, Yunus abi. Alqishlab uzatamiz yigitlarni. Ты красавчик. Yunus. 4-chi malayim tursa Yunus deb qo'sham, понял? Amina Молодец. 4-chi Пожалуйста, берегите его. Men 4-chisi qiz tursa da Yunus deb qo'sham. Ему понравилось твоя шутка. Так, Yarar, biz sening bilan uzoqladik bo'g'ay. Ayda shu jil bayramini davom etdik. Men qarshi tugul. Bizning eskiga shap mana degan kostyumlar kiyib, kiyimlar kiyib, hozir bir shap g'oyla shunda chiqashar. Ularning eng birinchi jillarni tugul kostyumlarini e'tibor etsangizda bo'lar. Ularning jillari bulayda bilasiz, bulayda jirlaysiz. Qo'shilib jirlab o'tirganda "What kostyum bu?" deb qarab turasiz, yaraymi? Chaqirikmi? Davay. Narsa? O'zing jirla? Jirlar. Jirlar bilan olaversa. Maxsus jirlarmi sening uchun? Boshilma. Yetdikmi? Ayda e'lon et. Ilsor! Gullar!